turagukengurukiye cyane mukama kuko ni wowe uduhaye kubona iki gitondo cyiza cy'umugisha. Ni wowe uduhaye ubutumire bwo kuza kuganira nawe kugira ngo ushobore kuduhindurira abazina ushingiye kukuri ku ijambo ryawe. Uragahezagirwa cyane rero mukama kuko ni wowe soko ry'ibyo byose dukeneye uyu munsi kugira ngo dushobore kubaho turambye kandi turoraniwe. Urakaninazo cyane kuko nta kintu na kimwe tuzoburira mu biganza byawe, kandi urukundo rwawe nibwo uyu munsi rujya kuduhaza ibyiza bitandukanye. Dawe twese ubyagiye mu ijuru, mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo turisengeye ubwoko bwawe. Ni twebwe twahisemo iri zamu ryo hagati ya saa 12 na saa 3 z'igitondo dushingiye ku masaha y'igihugu cyacu cy'amavukiro. Twahisemo ko tuzamana nawe kugira ngo tugwize ijambo ryawe muri twebwe, nawe ubone kutubohora mu buryo bwose bwo kutubohora. Tuguhaye icyubahiro. Turisabiye ngo amaraso y'umwana wa Yesu Kristo, umwami wacu, umukiza n'umucunguzi w'ubuzima bwacu atubeko. Nadutwikira dushire ku ikimenyetso cy'ubudahangarwa kugira ngo uyu munsi dutaramutse icitwa impanuka cyose, twigize y'ubugome bw'ubwoko bwose, ubunebwe bwose tubutandukanye natwe, agahinda kose tukirukane kave hafi yacu, kandi ibyishimo tubihamagarira ubuzima bwacu, tubone kubaho turambye kandi tunezereje nuko twunze ubumwe n'ubutatubwira ndimana imwe rudende. We Yesu Kristo mukiza w'ubuzima bwacu, uradukiza ukadukiza ibicumuro byatunaniye guheba, uradukiza ukadukiza inyatsi mu maboko yacu, uradukiza ukatukiza ibisuzuguro mu ngingo zacu, uradukiza ukadukiza agahinda mu kubaho kwacu, uradukiza ukadutandukanya n'ubugome bw'isi, uradukiza ukaduteturura mu makuba y'ubwoko bwose. Yesu ganza kandi usabwe mu buzima bwacu. Yesu ganza kandi usabwe mu miryango yacu. Yesu ganza kandi usabwe mu kubaho kwacu. Yesu ganza kandi usabwe mu bitugoye byose, ko ni wowe nyine ushoboye kuduteturura. Uyu mwanya turakwisabiye ube hagati yacu kugira ngo abagwayi bari muri twebwe ubakize kuko urubukiza. Uri umuganga ari hejuru y'abandi baganga. Abari kugenda kwivuza bagiye kwisuzumisha, bumva ibimenyetso ariko ntibazi ukuri kw'indwara barwaye, bafite ubwoba bw'amafaranga bashobora gusabwa kwa muganga. Ni wowe wenyine ushobora kubavura ntubahe fagitire bavuna. Ni wowe wenyine ushobora kubavura ntubahe fagitire bavuna. Ni wowe wenyine ushobora kubavura ntubahe fagitire bavuna, bavure Yesu. Abaruhijwe n'imitwaro itandukanye, imburano z'urutavanako, akarengane, agasuzuguro, agacinyitso, ugutabwa, ugucibwa, uguherekwa, amadeni y'urutavanako, we Yesu nubaramire kuko uri umushobora byose. Waravuze ngo ni mwazi wanje, inzuzi z'amazi abesha zisotemba ziva mu nda zanyu. Ngo rega yari mutima mweranda wari kuravuga niko Yohana 37 avuga ngo wari uzomuha abazokwizera bose. Nitwozindurira mu ijambo ryawe tutakwizeye, nitwozindurira mu ijambo ryawe tutazi ububasha bwawe, nitwozindurira mu ijambo ryawe tutazi ubudahangarwa bwawe. Duhangaze Yesu, duhe umugisha. Duhangaze Yesu, uduhe umutima wa mweranda, turonke ubwenge, turonke umwuka wo guhishurirwa, dusome dutahure, nitwatahura tuvuge, nitwavuga tuvuge ibiri ku mutima w'Imana, nitwavuga ibiri ku mutima w'Imana. Imana ibihuze n'ikimenyetso cy'ibitangaza mu guhuza ijambo n'ubuzima tubayemo. Kaze mutima w'ukuri wirukane ikinyoma muri twebwe, kaze mutima w'ubwenge wirukane ubugugu muri twebwe, kaze mutima w'agahimbane
kaze mutima w'ibyishimo, kaze mutima w'udahangarwa, ngwino urakaza neza kugira ngo muri byose na hose hani naje Imana Data, Mwana na Mutima Mweranda, kuko niyo Mana iriho, ni nayo Mana izoza, kandi niyo Mana idushoboje kuba turi bazima, ni nayo Mana ijya kuturinda impanuka z'ubwoko bwose. Amen. Kandi ndababara iyo nebutse ibyago byawe, ububasha bwo kuboka nkagira amahoro, amandirimba indirimbo. Tugire Kristo, tugire Kristo. Bakundwa umukama, mwebwe mwahisemwo iri zamu ryo guhindurirwa izina bishingiye ku gusoma ijambo ry'Imana. Ndabahaye ikaze muri uyu mwanya mwiza, aho tugiye muri seyanse cyangwa mu izamu cyangwa mu mwanya ugira 69 kuvana dutanguye gusoma Bibiliya dukuzako. Ni mu gitabo cy'Ihunguka mu kigabane cya 25. Imana imaze kubona icyo yokura umunyisirayeli mu buja bwa Misiri. Icya mbere Imana yabanje kubabwira ikiri ku mutima wayo. Icya kabiri yunga isezerano nabo. Icya gatatu rero igomba babwire ibyerekeye kubaka ihema. Mu isezerano murazi ko twabonye ibyo kubaka uruhimbi. Ubu rero n'igihe ushaka urya uruhimbi n'ihema biratandukanye. Aho ni abakristo bihendera cyane. Nk'uyu mukristo wumva avuga ngo ndakora ngo muganga mfise inyatsi, ubwo nyene ngo ngiheza guhembwa, ngo nza mbona ngo uruntu ngo ruje ngo ntashobora kwirengagiza, sishaka kubika amafaranga. Urya ibi nibyo muba mukenya. Benshi biba byarase ko mwubaka uruhimbi rw'Imana, ariko ihema naryo riraje mu rundi ruhande. Kuko Imana hariho ukuntu burya Imana ndabaye nk'akarorero. Imana yitaye kimwe muri 10. Wowe warayibwiye uti wowe buriya ibyawe ntawe urabimenya, reka tube tukuretse gatoyi turara. Kuko mwisho hari ibibazo mugira bikabasaba ko mugaruka hahandi mukarenganura Imana. Gusa icyo ndayikundira nishaka kukubwira ngo hera, ahubwo igufatira ku mwanzuro wifatiye muri uyo mwanya. Ibizotangwa na bene Israeli. Murumva turaje kwihema. Ubwa mbere mu kubaka uruhimbi ni wowe individuelema. Aha rero abakristo niho mwahagaze, ngiki cyo biti dini. Mugabo ubundi ni individualism, ni wowe n'Imana. Bisigwa ko ushobora kuba uri umupentekoti ukagihurira ko icyo kintu gica uruhimbi ukaruhurira ko no mu katolika. Bisigura ko ushobora kuba uri mu katolika uruhimbi ukaruhurira ko no mu pentekoti cyangwa no mu anglikani cyangwa n'iki. Mugabo ihema ni organisation, ni itunganywa rishingiye kuri ku bwoko bw'abantu, ku muryango munini wagutse. Nico rero mwita idini. Nabo mwaciye muza, Imana iratanga gahengwe, ibaha nk'umugisha w'ijambo ry'Imana cyangwa umuhanuzi. Nta kintu na kimwe mwasize mukoze ku bw'ubwo buhanuzi, ahubwo mwaciye mugenda kwicarira mu ihema. Ara ni Imana ibabwira ngo nabahaye ibyanje murabirya murabinokeza byose, ngo mugaba mwibagira ko mu byo nabahaye ariho kamwe muri 10 mwabwiriza kongarukanira, kugira ngo ndabakure ko ibyonye nongere mbereke ko umugisha jewe ntanga utongera ko mubabara ukonje. Ibi ni mu bitahukirwa muzogira imigisha mu buryo bugaragara. Ibi nibizana kuzoja mu ijuru, no. Jewe ibintu byo kuzoja mu ijuru ndababwiza ukuri, sibyo? Ngimenya ko nacunguwe n'amaso ya Yesu Kristo, nkamona urukundo Imana yakunze umuntu ari ngaha muri iyi si, nkamona ubutwari Imana yasize mu mwana w'umuntu. Effective banavuze ati kuja mu ijuru no gutayo wacu. Sinongeye guhangayikishwa nuko nzoja mu ijuru, no. Kubera iki? Impamvu zo kuja mu ijuru ndazujuje. Sibyo? Kuko bimwe mu bintu bigwiza ibyaha ku mwana w'umuntu harimo ubukene, harimo kutamenya, harimo kwirengagiza, harimo imivumo, harimo igisokuru kibi, harimo karani, harimo ubugome. Ibyo bintu rero buri iyo umaze kubona Imana yaguhaye amagara, niyo wowe utarabona ibyo ushira ku mbabura simbahenda, niyo wowe utarabona fiyazi simbahe, niyo umugabo waguhinduriye simbahenda, wari ukwiye gushima.
bizotangwa na bene Isirayeli. Ihunguka 25 canke kuvayo mu zindi bibiri. Murongo wa mbere ngo Mukama ashikiriza ijambo Musa avuga ati bwira bene Isirayeli banyegeraniriza amaturo. Ayo maturo muzoyakura ku muntu wese ari n'umutima wo gutanga atitangiriye itama. Ngaya maturo muzokura muri bo: izahabu, ifeza, umuringa, impuzu z'umuyugubwe n'impuzu z'agahama, izagahama gaca ibibatsi, impuzu zera, ubwoya bw'imene, insato z'imfizi z'intama zisize ibitukura, insato z'amatahashi, bibaye 10. Igiti cy'umunyinya. Aha, my name is Acacia. Igiti cy'umunyinya. Hari banga nababwiye nkiri ngandi ku kintu c'11. Nabwiye ko Kristo, ubundi Kristo ibintu yakoze nibyo byari byaraye mu bwuzure bwa kera. Mugabo ubuhanuzi bwari buje kuzura buriya nuko mutabizi. Kristo murabona yuko amaze gupfa, abigishwa basigaye 11 mugana wengene baratatanye, ariko batatanye kugwenga. Nzobwihweze. Yohani yagumanye na Bikira Mariya. 3 barajana, 7 barajana. Kandi 3 ni muwe z'Imana, 7 ni gitigire cy'Imana. Uriya niyo mpamvu Kristo azuka, na Yohana ari wagumye wikiriza ciwe. Yohana abonye Kristo ntigeze ashituka ngo aje kugwa kuri Kristo kandi. No, yavuze ngo he mwigisha. Petero abarihanye, abarikubise mu mazi, aba yambaye impuzu acaja mu mazi. Kwambara impuzu akaja mu mazi ni kwiyana, ni guca bugufi, ni kwisuza, umva ni gusuzugura ico wakoze, ni kubona intege nke zawe. Uko womenga abandi bagiye mu mazi barakura impuzu Petero yarambaye, sibyo? Nukuvuga rero buri uku kwezi k'umunani nabwiye ko ariko kwezi muronkamwo date probable d'accouchement abantu twatanguranye mu kwezi kwa kangahe, abantu twatanguranye mu kwezi kwa mbere muhigo. Murazi yuko ubundi komera Kristo ni muzimu uko bimeze, nyakosi tukiri kuri isi kandi izobuko nkakujya kwa bene Rekabu. Bene Rekabu nakini cyatumye Imana ibiratako ngo nuko buba bakubahiriza icagenyo. Kana pani icagenyo n'Imana no. Nukuvuga muri bo Rekabu yaravuze ati kirazira kunywa vino, kirazira kuba mu mazu meza gushika Imana yagebwiye Yeremiya ati genda ubaze bene Rekabu. Imana yambwiye kandi Yeremiya ari umuhanuzi wemera ngo ushaka kubaha akavinya. Avuga ati Yeremiya we twaba tukwemera mugabo wavangiwe nitugeza guhera kuri data guhera kuri sogokuru Rekabu. Naho mu nyuma byavuye biyangana. Mugabo mugyumve neza yuko hari ukuntu, uvuga ngo hari ukuntu, mugyumve neza ko hari ukuntu mushobora mwebwe nyine kwishingira ingingo zishingiye kuri Bibiliya, zishingiye ku mico myiza y'igihugu. Izo ngingo mwishingiye mukabinyanga mugaye kuri izo, Imana ikabashigikira kandi mukabisiga nk'umurage kuri iyi si. Ni naco Salomo burya yavuze mu migani yiwe 24 ku bijanye no gusiga ushashe kuri iyi si canke usasuye kuri iyi si, kandi Imana irabikunda gose. Rero ku kwezi wabwiriza kuvuga utari umwigisha umwabura nariropoye ngo ndizana muzi icyo ndabikuye ku kwezi wabwiriza kuraba akazina muvuga uti Imana nduro warobohotse aho tugaruka kwa Musa, Imana nduwatabawe aho tugaruka kwa Ebenezer, kwa Samuel, Imana nduwavuye kure, Imana nduwa. Ukwezi k'umunani rero sinzi ukuntu ndiko umusi nta sozera guhigura umuhigo nari basiguriye nari narahigiye Imana nsabira umudamu yaragwaje abana b'amasa, umudamu rwo ariko ramusenyuka kana n'uwari yijiriwe n'imyenda kubera umugabo yamutaye kandi afite amafaranga ari hanze ariko ko byasonze nuko nitaki cyo 6 z'ukumunani niho aje ikintu nk'imisi 3 imbere mugabo imbere y'iko sozera uwo muhigo imisi 3 cyangwa 5 aje ikintu nsoma intora dictionnaire undi sinaruka gutora dictionnaire y'igifaransa n'icyongereza sinaruka gutora dictionnaire y'igifaransa n'ikirundi ahubwo dictionnaire y'igifaransa n'ikirundi ngira naheruka rahose ngira ngahaciye nk'imyaka nka 10 n'ingahe ngira naringi reka nigenda n'umwarimu kazi dictionnaire y'igifaransa natora pe babe kora ine nagikunda igifaransa kandi nakizi kiretse ubona cibagiye ko imyaka yaciye nakivuga. Ukuvuga rero no dictionnaire ngwa kuri iyi jambo igiti cy'umunyinya turi mu kuwashikira ibintu biri mu gitabo cyo guharura. Igiti cy'umunyinya usanga citwa Acacia mugabo nibuka kugene
aricyo giti kigaragara mu biti biri muri Afurika mu bintu Imana yateye ubupfindo umwana w'umuntu kugira ngo irokore igihugu cyayo. Nowa igiti Imana yamutumye sindagitorera izina, narimviye ni umuhororo ni umumanda niki, kandi yamaze imyaka 120 ujya baza ubwato muga hari yindi myaka Nowa yamaze arondera icyo giti Imana yamutumye ko aragihinze amagara kirongo. Igiti cy'umunyinya rero nico cyasabwe Musa, burya niyo sanduku, kandi mu mateka ya Bibiliya aho isanduku iri uyu munsi mu buryo bugaragara nka kurya yabishiro nka kurya yabahe nawe uhatse. Hamaze kuba atawuhazi benshi baravuga ngo Yeremiya, mubona ko Yeremiya yaguye muri Afurika, ngo Yeremiya ngo isanduku ni warayifise ngo ngaho muri Ethiopia mugabo onosejana jereka igiti ndavuga ni witeka kwera kindo dictionary nkabona kakana nkabona Asia na Acacia. Asia ni kintu kitakwingeshe muri icyo byasigo ndazana handa kirongera ubuhanuzi muri Timoteyo wa 2:3. Nukuvuga iyo wamaze kwiyegurira Imana kugira nk'igikoresho cy'inzahabu ngo mu nzu y'inyoma ngo mu nzu ngo hari ibikoresho byinshi ngo ariko bimwe byaciwe ku inzahabu ibindi byinshi. Rero ahantu nje ndahicara ndabyibukijwe nuko tuhageze ndavuga ni Imana iri zino rimwe kandi urimbera ba Kristo muri komera Kristo ni muzima tunyunyoerane n'ibisokuru bibiri kuri twebwe n'ubwangushi buri muri twebwe niba bari muri twebwe n'agahinda kari muri twebwe ariko turugirene rutsindire ku ruhande yawe. Nongera kuza mu gitabo cy'abacamanza mugabane cya kane mbona umugore wa mbere yivuza amazina yitwa Debora avuga ngo nahagurutse nk'umubyeyi maguruka nk'umugore magaruka nk'induhwari mu bagabo benshi bamaze kubura icambo bapfuka ko Bibiliya ivuga uzoyisome neza kandi biranasanze ifisi ibanga ngoma gutahura neza babwiza usomye ikintu terme ubone igumi kuronke terme yade babwiza usomye nka birimo cyangwa zibiri. None rero namwe ndabasabiye ukwezi k'umunani kurangire muri ba Acacia, kurangire muri ba Asia, muri ibikoresho by'inzahabu pano mwaguma nigana n'urwarwa mubiruka kunigana n'urwaguka gutesha ibanga hana kunigana no gusambanyi muhurira neba gusambaniriza muhiri wa abo muri bugani bi mu mwanya wa outside mu mwanya wo hanze bi mu mwanya wahihishije bimigiye cyawe kirekire bimibiganiro byawe birebire kuko hagati y'igitsina gabo n'igitsina gore Imana yahasize ema sibyo igakuba wewe reka kuba uwundi muntu kuko ubundi intego yanje wowe utaje kuyinyubahirizamwo ubugomba kusuzuguza nta mpamvu yuko utanyubahiriza mu ntego yanje n'ugomba kugendera mu ntego z'abandi mu bitekerezo by'abandi bizoba bikunanije. None bakundwa bo mukama niyo nogomba nkageza ngaha mbifurije kuko kwezi k'umunani twatangwe mu mamwe kuri ya date da probablement date probable da kushuma ya tariki neganyo y'ukwibaruka twatanguye gushira ko amamwe imwe rya mbere ryaje ko ni rimwe siko ni 21 au yare turi ku munsi wa 20 mu kwezi k'umunani sibyo ariko umunsi mu mwaka mu buhanuzi mu bitagaragara buryaga nibanga ni umunsi wa 233 nabyo nimbabazi zigwije n'ubuntu bw'Imana naryo sezerano twahawe ry'ukurindwa ry'ukwitabwaho n'Imana kwejo twari twasigiye amagara meza. Birasigura iki rero ubundi kimwe mu bintu tuguye kwitwararika nuko uzaduhindurirwa amazina tino mwanya guhindurirwa amazina ngibi ng'Imana yasabye kandi bitanga umunyisirayeli atangana umutima ukunze mukurumva hari mu itegeko ryo gusaba muri gera mubona kiretse nk'uvuga ngo tuje guwa mu muntu tuje kubitaro tuje nawe ugusaba ngoma ahubwo ati nushaka umugisha niba ugomba gukorera umugisha niba hari umuhigo ugomba guhigira Imana twifatira umwanzuro wo gukora iki nk'umuhigo mugomba guhigira Imana kugira ngo iyi mbanyi yanya batarayisama muyisame namwe muronke iyo date
probably that question. So wango nugusama inda y'umwana hari y'igikundiro, hari y'amahoro, hari y'umugisha, hari y'umugwiza, hari y'ibyishimo, hari y'ukuramba, hari y'ukuraniko. Biri mu Bagalatiya 5 muragenda mu bisome no muri Timoteyo wa mbere. Sibyo? Kugira ngo iyi nawe isame hari umuhigo tugiye guhiga. Hariko tugiye kugurira none twinjiye mu kucenda gukora igikorwa cy'urukundo kitatuvunye mugabo tugirire just imana uzokora ikimuvunye imana imugisha siko ruvuga rero kugira ngo dushobore guhindurirwa amazina kandi ndaja kukigaruka kuko hariho nk'ikibazo mu Kristo yambajije yongera ndotoza n'indoto ndatangara ndaja kukigaruka ko muzamuri kurikira ryo hagati ya 3 na 6 n'ubwo ryazamuriza 6 cyangwa 7 sasita riza pritari sasita nukuvuga rero ikintu kibanege kiba Kristo bakundwa bo mukaba igakuko kwezi imana yo guha kandi kazina akashi miyamo akashi niwe bana rabye ati ndawaye devoir mwese muyanje ku munsi 3 mu magare akashya kandi nzisanga ryafashe kandi rimfata nzorigendera kuba igiti cy'umunyinya umunyinya ama characteristique yacu nigeze kuyigisha turiko twigisha gutabaruka umutaka imana gufuka mu gutabaruka none rero wifatira umwanzuro nawe uvuga uti imana hari izina ngomba guharanira imana hari izina ndiko ndarondera igiti cy'umunya murumva ko atari igiti cyaje cyose uza Kristo niwe giti natwe turi amashami byumvikanike Kristo niwe giti natwe turi amashami bwe niryo mwisi muko niryo mwisi itagaragara mugabo mwisi bigaragara ngaravuga ngo mukamashikiriza ijambo musavuga ati gira bene Isirayeli banyegeraniriza amaturo Inguko mwoza mubona tuvuze tuti ubundi kukwegeranya amaturo murumva ko ari ca giti cyari muri Yohana 15 ngo Kristo ni igiti mwe ni igiti n'Imana ngo natwe turi amashami kiraje mugakijabo n'ubu Imana yavuze mukivuze iravuzemwo umunyinya ni nkuko tuvuga tuti okay ubu rero tugomba ko hari kiniki tuzokora reka twegeranye mugabo si itegeko nahubwo ni itegeko ku muntu wese afise umutima ukunda Imana ukabikora uko yazina rya ukabiharaniye mugabo izina nsimaka mwese ube akashi simaka mwese ube ashi ushobora kuba Ebenezer ushobora kuba Maoro bivana n'icyo wowe nimbuzi ko umunyamujinya tagahengwe nk'ukazusanga umwana w'umukobwa mugabo awerereye na n'umwana yigera kwiyumvamo nta mwana w'umukobwa yigeze gutanga uwo mutwara atantu hose hari umwana ashora ahantu hose ndi umwana ashobora kubagirira amahoro araninya abazi ngo n'umugore abazi ngo ndakubita naze ati kandi singwanaga kuvuga bari igisato gishije mu buzima bwiwe byo ni bibi gose babyumvise ubyumvire 12 mwabyumvise ukazina muganire mubwira Imana ndabye ubuzima bwanje nkaraba icyo nifuza ko wacu nkaro cyo ndiko ndagusaba nuko ngomba kugendana nawe kakazino kange ucyukarondera gahuye n'icyo umutima wawe ushaka ushaka kwitwa gikundiro ushaka kwitwa amahoro ushaka kwitwa byishimo ushaka kwitwa munezero ushaka kwitwa nuvuga ngo ibyo n'izina basanzwe bitwa no ahubwo rihure n'icyo umutima wawe ushaka ngo amavuta y'itara 12 ibimoga neza bikoreshwa ku mavuta y'isiga 13 imibavu y'ukosa 14 uwuzaho imibavu y'ukosa iva azonyandike ni box azobakoze kandi Imana ibimuhere umugisha kukinira hari itugatuntu bakoresha kwikiriza kwiheza nabaye mukoreze mugasindigera menye ibanga ryaho topfa burya rero igihe cyose burya dusenga tujya batwaye tudufise tuba tudukoresha kubera iki ubundi si umugwigwa uri biri ngombwa cyangwa bigizene mugabo burya ahantu wicaye uriko ugishijamo gima cyangwa uri kurasenga nusanga hasa neza azohura n'imigisha ushobora kuronka niyo mpamvu kugira wigishijemo g'Imana wongera ugadubirira kutucira imiseru ucira kura matucirariya utazi no gutunganya utazi aho baterera tisho naho baterera iki Imana ibanza kuguha organisation muri wowe ibanza kuguha akantu k'isuku muzabyiweza abanyisirayeli none twabiganiriye ko bava mu bwa mise mu bw'Imana yababwiye bazana harimo igipawa tamwanda wanyu muzoshira hejuru ngo bawubone ona amatwarete bagenda uza aho tuva azonyandikira azobakoze
rwose rapa na bukebuke icyo kintu Imana izokimuhera umugisha nk'ubu murabona ukunguma abari kuri kamera n'uwo ndiko ndakorera kubera ibiti twebwe banje twahaza ntabwo ari ubucafu wari mugabo ukabanza ugategura ikibanza c'Imana tandahamagariye ubwawe bw'Imana reka kuziga tuno musengero bazokwama batubwira muzobirekrame bazokwama batubwira burya hajya umusaseredoti ariko aronsa uruhimbi mubona ko abakorezi kandi rero baraduhera murana abakorezi yuko ari bo baca baza kugira abakristo nk'uko we bo n'umukorezi yaburya afise yindi siguro nagiye kubimenya naravuye mu bukorezi nakiri mukorezi ko nawe mukorezi kw'ishure ry'abakobwa gusa ubundi ajya uba ari umwanya mwiza wo kugira no gukurwa k'umunuki icankiro uyu ujya mwanya nubona kijya gikorwa cabaye cyuko sartari kuko babigira mu misa iri soranere isimisi yose basi uzomenye neza ukacibona mu nyuma uriko uratura ingingo usinzira uzomenye ko uri umunyamivugo uzotangure wibohoze utubuyenge twishohamu n'utundi tubuyenge two gutaka ifone n'akajagikiriza akajabitugu bazonyubakire ingoro kugira ngo mbe hagati muri bukadawuri c'Imana yamubwiye ngiye kukwereka ukuntu urusago rwanje ruzomera n'ukuntu ibikoresho byago byose bizomera uzohoze ugira gutyo nukuvuga ihema si umwanzuro wowe wifatira ngo ngiye kugira iki ni ikintu Imana yagenye ikakubwira uko ugikora kandi ntugikora uri wenyine ugikorana n'abandi aha niho igihe maze kubisobanukirwa niho havukiye kesi sosiyale yavutse burya kesi sosiyale mu 2024 mu kwezi kwa gatanu kuri Pentecote 2024 kubera iki hari ibintu Imana igusaba kugira ngo ihe umugisha community ihura ry'umuntu n'uwundi hariho n'iby'Imana igutegeka kugira ngo ibohore itabara igihugu cyayo n'ibijya by'ubuhanuzi vuga bw'igoro mugira aho Imana itubwira ugasanga urasenga iminsi 3 urasenga wirukana imizimu wirukana n'amashetani ntariko aragutera mugaba aberi kiratera Imana igahubwira ati jya mwana wanje ntamutware kandi simbona kandi gaco kukumukiza gira iki gifungo gira ibi rero kigero n'uruhimbi kinaco rero nihema bikorerwa ku mugaragaro wowe bishatse ukabikora utabishatse ukabireka ibi rero byarabayobeye byavuga ngo byayobeye abayuda biyobera abasadusa biyobera abahinga akakanura n'ikindi kintu nokongerako ubanze wumve ko ibintu byerekeye ihema igizwe n'iki igizwe n'imirimo y'umukristo ahuje umutima n'uwundi iyo turi ngo twibereye mu mahema yawe Mana imvura izogwa na tizotugira ugasanga uririmba iyo ndirimbo nta n'umunsi n'umwe kandi ntimuzohore mubihuza n'ajya amashikanwa mutanga kwa Mungu mu isengero ajya amashikanwa ni ngombwa nka kurya ibiharage n'umuceri sibyo ajya amashikanwa ni ngombwa ko uja mu ngoro y'umukama rya shikanwa uritanga kuko hari gihe baho kuri sengero mutaba mugenda kuzikubura hari gihe baba kuri intebe kahindura amahostiya impuzu ibiki n'ibiki mugabo bitandukanye no gutanga kimwe muri 10 bitandukanye no gutanga shikanwa ry'aboro bitandukanye no kugura amazi umusaseredoti cyangwa uko imigisha w'ijambo ry'Imana ibyo biratandukanye bizana imigisha itandukanye mwidadiriye ku kantu gato rwose ikiremereye cyavuye mu kanwa k'Imana muracicecekera iruhande y'uruhimbi mwumve neza ko ari byerekeye kubaka ihema ry'umukama batanga ibintu byinshi rwose kandi nta kintu cy'imbundeke nta kintu kitagira akamaro batanga muje kuraba avuze ngo muzokwegeranya ibihuzu ngo byapfuye ngo ibaro ngo hari yaye ngo muce muzana unugiye abantu reka babone ko muhema ry'Imana niho haje inzahabu muzobaze na Yeriko muzobyumva none mu ijambo ry'Imana Imana yabwiye ati senya byose mukinzahabu ni feza mubizane wanje hari umugabo witwa Akani yapfuye n'umugore we n'abahungu biwe n'abakobwa biwe kubera ko yaciye afata inzahabu akazibikako sibyo ushobora kuba uri kurabyumva ntiwumva Jehova igihe cyose uzoza wanajya muvugiriro zaje wanajya mugiriro wanje wanahajya ahantu uhezagirirwa hamwe na mugenza ushobora kuhakura uruhimbi rwawe
ukavuga uti kugwanje ruhande mugabo nubona hari ikintu gitunganijwe mugikore mwese uzokwigera ucinura nazoba ari amasengesho burya Imana nta muntu ashobora gutunganya amasengesho kuko amasengesho aravuna mu masengesho hamwe gusenga cyane mu masengesho hamwe kwisonzesha mu masengesho hamwe kwirinda ibigusamaza ntabwo turanakumbuye n'amasengesho ubwo ubu tuzogira gusozera ukwezi kuko twaheruka muri 2021 tuzogira 3 yo gusozera ukwezi ni kuvuga abakundu bo mukama cyane oya na 3 kuko turi mu nkingi 40 no musi ni 21 na 3 nibyo kwezi ko 8 na 3 n'imisi 3 yanyu ni kuvuga iyumvira ukwezi kose kugahera nta mafungo ufise mu buzima bwawe uri umukristo nake niyo mpamvu bavuga n'ibikorwa by'urukundo kapinga ngo uje ngo mama ngo nubona ufise amajyatano bakivuza buti kireka ncikureko nacu uzohomba nacu uzonanirwa nta n'umunyagura nta niki sibyo Imana izoha agaciro impamvu watanze mugabo ntuzokwigera ubwinoro ko bifite akamaro kuri wowe kuba gukomokako kuri kazoza kawe ndetse no mu gihe utazoba ukiri kuri iyi si ngo bazonyubakira ingoro kugira ngo mbe hagati muri iyumvire nk'ubu ukaba uri umukristo muri komera Kristo ni muzima irevye ibiganiro n'ibyumviriza byose bishoboka ko n'inyigisho zibivuga ushobora kuba utarazumva mugabo nawe tuba muri komera Kristo ni muzima ntuzokwigera uba ahantu ngo bareke kunanizwa no kuhavuye ubundi nubona ubaye ahantu uhavuye ntihagire akantu na gatoyi umenga karabuze kakamenga nyene ahubwo bararuhutse uzomeye ko atanico yaruhamaze uzomenye yuko atanico waruhamaze uzobe hange uko hagaruka igihe cyose uzoba ahantu ukabona ntibabuze amahoro kuko bakubuze nta no mu kantu na gatoyi nta no mu gusengesha nta no mu kugira isuku no mu biki uzomenye neza yuko ataco waruhamaze ntibizokorere kuhagaruka uzohagaruka wamaze gufata indi strategy kuko umwana w'umuntu umwe wese kugwo ruhande afise ubutunzi bw'Imana afise igenwa ry'Imana ku buryo bw'uko ategerezwa kuba uwo kwifuzwa muri iki canke kiriya wige kwahuri bapfume bifuza umuntu asiga ashashe igitanda byose bapfume bifuza umuntu asiga atunganije neza muri dusha yijije koga bapfume bifuza umuntu ahamagara byuka karamutsa abantu canke agakreye ikindi kintu mugabo ukabaho nta kintu na kimwe cy'uko kwipfuza kihari be careful hangi nuko rero Imana yonye n'amahoro iduha umugisha iduha umugwiza iturinde kubabara itwagurira imbibi kandi duteturire mu makuba y'ubwoko bwose mumve ko dufise Imana ifise indinganizo ku buzima bwacu muri ibi byose byasabwe ari icyo ushoboye kuvuga uti Imana muri community runaka ikinzokizana kugira ngo ihema ryawe rihabe nabwiye ko hari abantu bafise iyerekwa ubuherutse nagiye mbona umuntu kandi yaheruka mu bitaro ndamona avuga ngo mbibiye ukwizera kwanje undi musi ndamona ngo mbese kuko iyo uvuze ngo urabibye ukwizera kawe bugiye ubibye ubibiye ico kibanza kivugirwa mu jambo ry'Imana bivuga ngo amafaranga y'ikubiro usibye ko ashobora kusanga nshonje mugabe ico kintu Imana no kuri izokindinde mu buzima bwanje izome biki indinde gusaba indinde gusegerereza kandi sinda nayisage kishi cyane oya izome ibintu niko Salomo yavuze mwongera nkwisabira ibintu bibiri uzondinde byinshi kuko nava nibagira ko ari wowe wabimpaye ngasamara umwasa kandutse uzondinde gusaba gusegereza kuko
zondinde gusaba gusegerereza kuko wava habiki nahava nkoze isoni izina ryawe. Ariko muri ibi bintu bya dondago hari ikintu ushobora kuvuga uti jewe ndiko ndihweza muri iyi community, muri uyu muvukano, ahantu mfungura mu buryo bw'umwuka, ndavuga ndiko ndigisha, sindiko mvuga komera Kristo ni muzima, habayeho Imana iguha umugisha kuje kabiri kuko ntabwo ari idini. Ubundi biroroshe kukwegwa n'ahantu hari dira buvuga uti okay, abafise inzi yo gusengeramwo bagize iki. Ubundi ibi bitahura abantu bake kandi ubitahuye ahabwa umugisha kumwe natwe. Ni kuvuga bavuga uti ahantu mbirizwa kuhakorera umugisha, apare y'icyacu mishobora gutanga, apare y'utwigoro baza bahamagara ngo dukore. Mana ndakwemereye ko ntazigera mbura amahera 500 yo gushira hamwe n'abandi agira ikintu gikoretse ngaha n'akarero nanze. Babyumva ko ari 500 ushobora no kubura umuntu hembwa nk'umuriyoni cyangwa 500 cyangwa 600. Ndakoreye kitari ikintu cyesha agaciro ubuzima bwawe. Kavuga uti ndakwemereye ko ntazigera. Kubera iki? Ni ryahema ry'umukama, ni hahandi abahaje baharuhukira kuko hari akayaga keza, hari akamotera keza, nta stress zihari. Mugabo uko mwakira bigisha bijambo ry'Imana, uko mwakira abakozi b'Imana mukabaterekeranya, mukumvengana uburyarya n'undi murimo bagize, ariko uwo muri muhesha umugisha mwebwe niko bibananiza. Ni iki kubizotangwa na bene Israel? N'uburi umunyisrael ruzoba hano muri community udafise ikintu wakorera, uzoba wihenze rwose. Uzoba wihenze rwose, wige kuba uwo kwifuza, kuko igikorwa cyose uzohakorera kizogira indi image kandi kizubaka ishusho nziza yawe mwijuru. Niko Monesira akavuga ngo hari ikindi gitabo ngo bawuguruje cyo kwandika. None we mbasabiye umugisha mwese na Imana wume, abagwayi mwakire gukira mu izina rya Yesu Kristo, abagenda bari mu ngendo Imana barinde kubabara, Imana barinde impanuka, abari mu ruja n'uruza muri ibi canke biriya Imana bateturure mu makuba y'ubwoko bwose. Mwarahezagiwe, muragahorana inema y'Imana, urukundo rwayo, ubutware, ubuyobozi n'ubudangago bwa mutima w'Imana. Kandi asabye ngo Imana yonyine n'ubushobozi ibahangaze muri byose na hose, ibateturire barinde kubabara kandi bagura imbibe. Amen.